Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte ou do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos, pouquiño a pouco, imos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousas e